tugomba twige ku kintu kidasanzwe. Tunataka tusome ku kitu si cha kawaida. Tugomba twige Tunataka tusome ku kintu cyaboshe benshi ariko batigeze bamenya. ku kitu kimefunga wengi lakini hawakuwahi kujua. Hama tuce tubohoka twese. Alafu tufunguke sote. Ijambo nasomye Neno nililolisoma rivuga ngo linasema Imana uhoraho yaduganya Abisirayeli abakuye muri Egiputa abakuje yumuvugishwa nawe. Bwana alipandisha wana Israeli na watoa katika anawapeleka kwa ajili ya nabii wake. Kandi wavugishwa nawe niwe yabazigama. Tena ule ambaye alikuwa anatabirishwa naye ndiye alikuwa anawalinda. À quel point la Bible donne une valeur spéciale à un prophète. Ni kigezo kingana gute Bibiliya ihereza agaciro umuvugishwa. Ariko amafamiye menshi yaravumye abavugishwa. Lakini familia nyingi zimelaani manabii. Alors, ikimani haya gaciro Kile ambacho Mungu anapatia samani wewe ukakidevaloriza, wewe unakinyima samani, uwejeje kudevalorizima, unakuna maliza kunyima samani Mungu. andika ngo tubohoke ariko twirinde. Andika tufunguliwe lakini tujilinde. Ivyo gomba gukora, tubohoke ariko twirinde. Tufunguliwe lakini tujilinde. Igihe kimwe Nyakati moja ndagenda nicara hafi y'umutante wacu. nikaenda nikaketi karibu na shangazi yangu. Uyo mutante wacu Uyo shangazi yangu arakuze, ni mkubwa, afite imyaka myinshi, ana miaka mingi, ameze neza, yuko salama, afite n'amafaranga menshi. iko pia na pesa nyingi. Ndamubaza, Nikamuuliza, papa wanje niwe musaza wawe, baba yangu ndo kaka yako? woba wibaza ko ingorane yagize ari izihe? Unaweza ukawaza kama matatizo aliyoyapata alikuwa Kuko uwo wapi? mutante arakijijwe, Kwa maana uyo shangazi anaokoka, afise Imana, iko na Mungu, asenga Imana. anaomba Mungu. Arambwira Akanambia ngo tukiri bato tukiwa wadogo twakuriye mu Kamenge, tulikomaliaga Kamenge. Hama Alafu jewe mimi ndarongorwa Bukavu. nikaolewa Bukavu. Maze kurongorwa Bukavu, Nilipomaliza olewa Bukavu, ndongorwa n'umugabo w'imborerwa nikaolewa na mlevi, anywa inzoga. anakunywa pombe. Papa wawe ariwe musaza waje, Baba yako na ni kaka yangu. ndamuhamagaza Nikamuitisha, ansangino akanikuta huko kugira ngo abandanye amashure yiwe, ili aendelee masomo kuko niyo yake. mico y'abarundi kera nibo bagenda kwiga Bukavu. Kwa maana ndo kultire za Warundi zamani walikuwa wanaenda kusoma Bukavu. Ariko Imana ishimwe, ubu abari Bukavu nibo baza kwiga mu Burundi. Lakini Bwana apewe sifa, kwa sasa watu wa Bukavu ndo wanasoma Burundi. Ego, Si ndio? ego. Ndio. Noneho Sasa amaze kumbwira ko papa wanje yagiye kwiga Bukavu, aliponambia kama baba yangu alienda kusoma Bukavu, arambwira ngo akanambia igihe kimwe turi mu nzu, nyakati mmoja tukiwa mnyumba, turiko turaryoherwa, tuko tunafurahi, twinywera inzoga, tunajinywea pombe, haza umushitsi. pakaja mgeni. Uwo mushitsi Huyo mgeni yari yaje gusaba indaro. alikuwa anakuja kuomba nafasi ya Amaze kulala. gushika, Alipofika uwo mushitsi huyo mgeni aratubwira amakuru ya Yesu. akatuambia habari za Yesu. Turacika intege kuba turi imborerwa, Tukakatika nguvu kuona tuko wale, turemera kwakira Yesu. tukakubali mpokea Ariko Yesu. papa wawe Lakini baba yako acavuga ngo ubwo n'ubujinga. akasema, tizameni ujinga. Munyumvirize neza, Nisikilizeni vizuri. igituma nabajije uwo mutanti Sababu gani nimemuuliza shangazi yangu? ni equilibre economique afise. Ni ekilibre ya utajiri ambayo yuko nayo. Hama Halafu papa wanje niwe yize menshi kumuruta, baba yangu alisoma masomo mengi kumzidi. nariko ndondera umugozi aho waturutse. Nilikuwa natafuta kamba mahali ambapo ilikama. Acambwira yuko Akanambia kiretse kwanga gukizwa, kutoa kukataa kuokoka, yaguma tuka abakijijwe. alipita na baki anatukana waliookoka. Kumbe ari imigozi y'abadaimoni, Kumbe kuna kamba za mapepo, ariyo n'imigozi y'abatutse abarobanujwe. kuna pia kamba za waliotukana, waliopakwa mafuta. Finalement Munyuma ku myaka 50 yo kubaho, katika miaka 50 ya kuishi, papa wanje arapfa. baba yangu akafa. Yapfuye ari jeune, Alikufa ni mdogo. yakoze ku mafaranga menshi cyane kuruta uwo mutanti, Aligusa ku pesa nyingi kuzidi yo shangazi, ariko ntiyasize n'inzu n'imwe mu gisagara. lakini hakuacha hata nyumba moja. Ariko uyo mutanti Tanti, kubera ko yumviye Imana ico gihe cyo, sababu aliweza kutii Mungu nyakati ari zake. stable mu nzu y'igorofa, Yuko stable katika nyumba ya ghorofa. abana biwe bari stable no mu mufuko baruzuye. Watoto wake wako stable, hata katika mfuko wako salama. Ncanangura kwibaza, Nikaanza jiuliza, hakwiye kuboneka icigwa panastahili kuonekana kugira ngo somo, nitukorerere ili sabi wacu tusifanye bakoze, makosa wa kwetu kugira ngo walizofanya, nituave tugira ingorane. tusipate
sipati matatizo. igihe kimwe Nyakati baragize moja ubushakashatsi, nilifanya utafiti, baragize ubushakashatsi walifanya muri Amerika, Afrika, bafata abagabo babiri, wakakamata wabwana wawili, umwe yari akijijwe, mmoja alikuwa na undi ukoma, yari umupagani. mwingine alikuwa mpagani. Baraba abantu igihumbi bamuvuyeko, Wakatisama watu 1000 walimtoka eko, uwakijijwe huyo aliokoka. baraba n'abantu igihumbi Wakatisama na watu 1000 bavuye kuri uwo adakijijwe, walitoka kwa huyo mwenye kuri kuokoka, uyu kwa adakijijwe. huyo akuokoka. Basanze afise abuzukuru b'abamaraya Walikutana na wajukuu makahaba n'ibisuma na wamwizi n'abandi bari muri prison. na wengine wako Uyu gereza. akijijwe, Huyu aneokoka basanga afise abuzukuru akakutana bakoze wajukuu ibidasanzwe. walifanya sio kwa ya kawaida. Umwe muri bo Umoja kati nibaza ko yao yari Joe Biden, najua naza kama ni Joe Biden, bisigura ngo yigeze kuba vice president wa Amerika, inamaanisha aliwahi kuwa vice president wa Amerika. ashobora no kuba kandida w'umugambi we muri no mwaka. Anaweza kuwa pia kandida wa Ni parti. umwuzukuru w'umuntu yubasha Imana. Huyo mjukuu wa mtu aliyeheshimu Mungu. Ah. Yes. Ngomba ndabatabare hakiri kare. Ninataka niwasaidie ngali Imana mapema. ivuga ngo Mungu ndi Imana anasema ihanurunganwe kugeza ku runganwe rwa kane rw'abantu batanyubasha, niko Mungu ambaye napiga generation mpaka ambaye ariko hawakuniheshimu, ndi Imana ihezagira kugeza ku runganwe rw'igihumbi cy'abantu banyubasha. lakini niko Mungu ambaye nabariki mpaka ku Ari generation abana yake. banje Kuna watoto wangu batazojya gusa ivyamo vy'agakiza kabo, hawatakulaga fruit za wokovu wao, bazojya ivyiza vy'agakiza nakire. lakini watakula mazuri ya wokovu niliyoupokea. Aha. Ko ndi imbere y'abantu Kuona niko mbele ya watu, bazokomokako n'abantu benshi. watatoka ndani yao na watu Ni wengi. vyiza uno munsi Ni lazima nuko leo ndabugurura amaso niwafungue kugira ngo macho muri linye yabo ili katika linye hazoturukemo yao abapresident, watoka eko marais, hazoturukemo abadepite, watoke eko madepite, hazoturukemo abaministre, watoke eko waministre, hazoturukemo abadasanzwe. watokemo wasiokuwa wa kawaida. Ndiko ndibaza ko ndiko ndabibwira jeje. Niko nadhani najizungumzisha peke yangu. Listen now. Umvubu, Ayo makuru hizo habari yatumye no munsi nzana kino kintu. alisababisha leo naleta hii somo. Mu bisanzwe buri munsi Kikawaida kila siku iyo mvyutse nyakati na imbere yo kumfata kuri telefone kabla ya kugusa kwa simu ngira isaha yose yo kuvugana n'Imana. ninakuwa na saa nzima ya kuzungumza Hari na ku Mungu. munsi wa mbere Ilikuwa siku ya kwanza mvyutse nilipoamka, ndiko nganira n'Imana, niko nazungumza na Mungu, arambwira ngo akanambia genda ubohora abantu bawe nenda ukafungue ku watu bijanye wako n'imivumo ibariko kuhusu laana ziko kwao, biciye kuri wabo ikipitia kuwa cyangwa kwao kuri bo au kwao batutse ibyo batari gutuka. walitukana venye hawangetukana. Biba ngombwa ko Imana ima amaverse biblique. Ikawa lazima Mungu anipe verse biblique. Renova. Renova. Dufatire Biblia mu gitabo cha Matayo. Tukamatie Biblia katika kitabu cha Mathayo. La brahare si brahara. Haleluya.